Remakeup da Chihui Kamataya Bobing. Ukruli Ayonmazan Parad BM Chihui Guard Yomi Hairam. Pakawai Mida Kalai Shijin Kui Kawai MLA Ramna Kasathaira. Jury Pamli Kamanto personnel na civilian kaptat kahaiwi mashun pijar bo haira. Lake Yangator Aje the Tangkhul Express Vipao Ayonmazan Awungshi Chihui ina bami dale. Pao ping may sa ay nanganang rumsa. Ukruli Ayonmazan Parad BMCAY Guard Yaw Kami Ranye Directorada Jishedang DRDA Holly Kwika Haira. Healthcare we Kamataya Pekar Sada Ayonmazan Parad Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Guard Ukruli beneficiaries Hangshini Li Yawmi Haira. BMCAY Guard Kami Rani Chili Ukruli MLA Ramwi Wala Zangda Jithada Guard Mida Kalai Chihui Kankanamaram Ni Hangsanga Shorgarna Kami Health Card Yarili Daraka Masijin Kangarokli Kangak Pong Shogda Kapa Abong Mida Kalai Hi Shijin Kui Kawai MLA China Kasatsanga MLA Ramna Gahang Mi Gajunka Guard Chi Masing Kuila Ari Shangli Paisa Katale Dalay Ari Shangli Shan Kawai Paisa Malamada Kangachon Kapola Laipapama Kachi Hangda BMCAY Namida Kalahi Yarina Singkui Kawai MLA Ramna Kasatsanga BMCAY Karchi Kuung Tate Dawi Beneficiaries Pingdi Bashungmi Kawai Sadalay Hanga BMCAY Karti Sampang Kawai Kasamli Athar details Athar dealing Sagahai phone number Kala biometric scan Hipping Hizanga Yarina Sampang Baida Kalay Natate da Maramli MLA team na Hangchitayam Shorgarna Mida Kalay Vito Guard Disability Card Kala Labor Guard Hikatata Hilalay Dalay Rumaina Bing Vivang CM Widow Guard Sampang Kawai Mawon Sagahai Kaharawi Death Certificate Athar Card Shimkurwi Aming Bing Athar Ling Sagahai phone number Hipping Hizanga Shegashunao Bing Vivang Disability Card Sem Kawai Pasa 45 version Kada Disabled Saya Gaji Gajite Disability Certificate Athar details Shimkurwi Aming Bing Ling Sagahai phone number Zangra Labor Card Assembly Athar Bank Account Information Passport Photo Kala Ling Sagahai phone number Hipping Hidargar Saya Rakara Atamila Yarili Mida Kalay Schemes Bing Regard Yaw Kami Ranye Kwira Mirada Ramwiva na Tui Mihaira Pakawai Abong Mida Kalay Chi Tangkhul Sijin Kwiluda MLA Ramna Yarili Kasatsanga Jury Pamli Civilian Oinam Kantina Kap Kathat Kamanto Personally Odbam Aina Kwishok Kawai Kala Ochot Chihui Investigation Matada Sami Kawai Timan Sahaira Jury Pam Lengang Pokpi Bulis Outpost Ngalemli Kamanto Personal Loitam Arunda Singna Civilian Oinam Kantili Kaptat Kahaina Ochoti Hortangaya Pung Jishat Makai Shikali Gashokna Ochoti Wang Mushun Pichar Kapo JAC against brutal killing of Oinam Kanti We Miping na CMD Memorandum Misang Haira Atumna Gapo Kayona Chili Odbam Aina Kwishok Kawai Kala Mawon Sagahai Shili Shorkar Odbam La Excretia Miluji Haira Atumna Gapo Mamirang Laka Aina Dangda Gatingun Makwimara Jihaira Mawon Sagahai Jizingkum Tumrada Kani Gahai Kasa Tobal Jarang Badwi Mina Loitam Arunda Singhi Tobal Commando Unit Lizangda Kalay Manipur Rifle Na Mawon Satui Gahaya Oinam Kanti Chitangaya We Shimkur Bulis Kamanto We Driver Sada Kalay Akaling Soda Pazat Akawiwang Kavana Chia Pazat Chili Akon Shokta El Arundana Ali Ishu Sagahai AK-47 Rifle Aina O Kantili Kakapna Chia Lakashong Charang Patwi Yari Ping na Kamanto Personal Pashiwi Shim Wasak Yang Mihawa Manipur University na Makok Mida Kalay All Manipur Inter-University Past Physics Championship 2023 li Tangkhul Naw Lawazang Kawai Ngaran Haira Ngahan Chi Ajugajang Tarik Magada Khani Manipur University Dr. Kombal Indoor Stadium li Rumira
Manipur Inter-University Best Physics Championship 2023 li Ungkhui Lungharwo Tazangki dalai. Ungkhui na Ajahon Infali Rumi Gahai 61st Mr. Manipur 2023 wi 60 kg open category li silver medal kakhui sampang haira. Achakum All Manipur Inter-University Best Physics Championship li bronze yu gahai pautam vushum la Achakum Rumi gahai All Manipur Inter-University Best Physics Championship li bronze medal khayui sampang gahaya geti tamrayo anila ngahan chili tazangra Ungkhui pautam kala temrayo atum Ukrul Badigru College wikatam now sernam Atum Royal Gymnasium we Chief Trainer Robert L. Meite we azingli train sadalai. Badigru College we Principal Sori Shankashungna ashikatum we expenses we wang da lupa tingmati sha pangang John Mia da Royal Gymnasium we Proprietor Robert L. Meite na hanga. Ukrul Headquarters Reno Bazaar di Kalay Ngreyo Pung Angret Mathada Makalay Maramni Migzang Mida Ukrul BJP former MLA candidate Somadai Shaizana Authority Li Kharchan Sami Hairam Ngreyo Pung Chi Mathada Makalay Wivang Shokarna Yangsang Mi Kawai Shaizana BWT Youth Affairs and Sport Minister Li Ayawa Sampanga Ngreyo ngahan la training games katar room mi khawai kamataya ngreyo phungsada khaleji mathada mahai mi mada Ukrul country the ngreyo naw pingnala tara khashinga kaw hairajia Somadai shaizana maram chi wahang mi da infrastructure development khirami khawai po haira Sports Minister na Saran Sami ngasagra kachi tui mi hairajia Opposition INTIA block meeting Chihui Haupok Haira Rakra 2024 Lok Sabha election ni opposition INTIA na kokasada BJP li yui kawai opposition katana bingna Kangaran Kangsan National Capital li aya Haupok Haira BJP Sarkar li Kangasung Party bingna kokasakwida Indian National Development Inclusive Alliance kushu aina INTIA the party makuda jishat ngshik kakwina Atum nangrumta campaign zatki kachi seat sharing arrangement hikatawi angran angye yek shok kawai kangsan sadalai la kawag MPS being suspend sa kahai wimang opposition member bingna new parliament building li protest sa hairam Parliament security breach ochot wimaram li Home Minister Amit Shah na ngahan kaka opposition na timan sadalai Manipur li rot kamarat na saza makeup kachi abam pingwi mobile internet ban gasa adam gasay samli haira. Sarkar nodis atishura chura chanpur aina Bishnupur, jura janpur aina Gakjing, Kangpokpi aina Infal West, Kangpokpi aina Infal East, Kangpokpi aina Tobal, Kaladeng Nopal aina Gakjing Matak, Hipingwi aina kilometer kani washunda mobile internet ban sawafura. State we abang katay sai corally internet bidalay internet ben sa wa fuki kachi abang pingchi may day maning akaguki gjungabam ngasada kangamu kangasharat kamrat chung makeup ta shok kahay abang bingna mobile internet ban kasaji rakrat rao darikani aina dangdawi wangna jizu kamiji Home Commissioner T Ranjit Singh na migashok na Internet sampang da kalayari na law and order situation sakshimay ngasaki kachi la naute internet service ban samili kapay at sa masangarok kawai la sarkar na hangsanga. Rot kamaratwi ina jura chan persyong kajang kaniwiwang CRPC section 144 hailwi hairam. Itum na tepay hortangaya churajanbu district wi tinggang pi pamli Guki Zao Yari Rot Kamarat Mi Tumra Sazahawa. Zomi Council na Gahang Taaka, Rot Kamarachi Guki Gaika na Zomi Civilian Li Edek Kasawi ay nagashok na jidalay. Manipur Rot Kamarat Li Mawan sa Gahay Pingchi, Chifu Gavay Abam Wi Ming Kapikashok Li Guki ay na Zao Wi Alumni, Ngayat Kangarok Lay Hawachi. Tingkangpi Village li Kaningka Gahay Memorial Stone li Zomi Pilan Chapra Gaji Kuki Kai Kana Makamya Leda Nanang Kashok na Dahanga. Churachandpur District Police ay na Rapid Action Force na Deer Case Kaplaga Yarichi Control Vasakwiya. Mayday Laybun Chief Bramod Singh wi Tungli Police Case Tasang Haira.
Ajahontang Imphal East District Delhi Badili Pramod Singh na Yari Mangali Naumay Kapta Ochotwi Aina Arms Act Azingli case Tagasangna Leha Kangayat Maramwi Aina Maite Lebunwi Katana Pramod Singh na Naumay Kapta video ngayaw Haira Pau Atishuda Manipur now Makaning Pingna Korum Shim Akawing Alay Rakapam Aina Pramod Singh na Machita Kakapna Ji Ochotwi video ji CCTV footage aina kakwina Jili yang aka Pramod Singh na Yari nganing son aina jan ngazeklaka Pramod Singh na naume kakap thekhuya Itumna thei Pramod Singh Hirot Kamarad Pauli Zangrashum kahai mi akana Tui kahai ngaphei gajang Pramod Singh na zakmai makathei mi aka naume aina kaplaka masazitua Pramod Singh na the war we interview li communal remarks kamiwi Datrahali Pramod Singh we tungni Churachandpur district judicial magistrate na non-payable warrant mishoka ka ali police na tukakhuima leiranga Mayday now being Mishim taught kami Arambay Tangkhul Kapen Janpur Maramli former cop Tono Jam Prindana Ter kami Shokhaira Rod Kamarad Adamni Tor Bungshong Mayday now being Mishim taught kamiji Arambay Tangkhul na Gasana The Prindana Gahangji senior journalist Yang Pem Lapali Phone Kasali record Sahay Gasana Phone record ji Dadraha October Dari Katum Tangwina Ka social media li Ajahon Tang Rangyaw da Prindali Panglak Aina Makamya le Gahaina Prindana Gahangji Makamya Matailak Aina Dorpung na Pingna Ter Kami Boda Ki Shongran Aina Arambay Tangkhul li Kapen Kala Kangahan Sai Maram Chihui Malungwat Aina Dorpung Yari na Hortang Prindawi Shim Yai Skuli Wazanglaka Shim Ot Sakazam Kamila Shokhaira Prindana Yari li ning kangatay Shokhaira ka Yari na awishim rasagazam chili maringapa pongshoka. Rakara atam li comments mami papamara da former cop china Yari li ning kangatay pongshoka. Datraha October tarik katumtang phone record chiwi. Kiwiwang achiwi tarik trada katumtang trada mati li rakhangayaw kala kachi apunba mayra lupwi kanminer dakhalambam Shanti Palana Kanga Hansada, Gachi Gatana Yari Rat Marat Kawai Rada Kalay Sasa Bayada, authorities na yang sang mi Kawai Pohairam. Brindana Yari Lining a Deng Sakra, the long na Matang Tudokta Gahai Chili Yari na Hortang Awishim Rakazang na Gaji Hangda, Brinda we Dwijina Sakazil Hai Salala, Gapa Ainang Zek Quick Baina da Abudba Mayra Lupi Convener China Ningai Kama Pong Shoka. Former Chief Minister O Ipopili, Intia Ngale Aina Kanchok Kawai Karot na Kamayami Hairam. Manipur High Court na Maya Kamya Tishuda Ipopina Rakra Tarik Muku Aina Haupokta Terao Tarik Trada Pangawi alumni Singapore Aina Malaysia Shok by Hara. Itumna te by Congress Katana O Ipopi wi Tumni Central Bureau of Investigations Tatale. Ipopi na CM Kasa 2009 Aina 2017 wi alumni Yari wi Fan Sijin wi Kahai Penda Kalena. Ipopina Manipur Development Society with Chairman Kasa Adamdi Lupa 332 crore Gada Sijinwi Kahai Penda Kalena Lupaji total 518 crores development work we Wang Mihai Kasa we Aina Kayamza Kahai we Gaze na da CPI na hanga India Turikan Choklaga Karam Vakwai Miyakami HC we Twitak Aina Gahang 2023 to 2024 Kum Foreign Tour Wibang the Manipur Legislative Assembly Secretary na former CM Ipopili Dadraha Darik Maguda Jikothang Lupa 3,50,000 sanction Sami Haidalay 2019 Kum Karot na Ipopili Bri Arrest Bail Mihai Sai Kaji Karot wi Kamayama Zangla Intia Ngale Makanchok Mara Kaji Condition Perlaga Bail Kamina 2019 Kumlila Ibobina Singapore Australia Vakawai HC na Kamayamiya Achiwi Hili Tour Vakawai Ibobina Mikasang Application G Special Public Prosecutor Kala CPIV Minganing na Mamayamana Investigation Final Stage sa Dalay the accused
Chihui collector Karsaya the public prosecutor China Hanga. Ka HC na Kamayami Haira. Manipur Rot Kamarat Alungli, CPSE affiliation, Chihui Kasa Worshi Maguda Pangawi affiliation, CPSE na withdraw Sami Haira. CPSE affiliation G State Port we Kamayamazan la Kasana da withdraw Sami Gahaina. Central Board of Secondary Education we SARAS 4.0 website Atishurda, Kangpokpe District we Worshim Taragala, Jurachandpur District we Worshim Medina, Zadra Gahai Kajang Turuk we Alungli, CPSE affiliation Quingarok Kaira. Affiliation G Zinkuma April Kayin Gachang we Aina Zadna Pokra Kachina, SARAS Kajihi School affiliation re-engineered automation system. We Kashina, Gala Chili CPSE we affiliation status psychorogitamia. System Chili Kangpokpi Aina Jurachandpur we worshipping na Zangdalai Kala Manipur Education Department na worshipping Chili no objection certificate Mamishok Mana Jihaira. CPSE we ayin atishu the State Board we azingni legasa worshipping na CPSE affiliation kakwili State Chorkar we aina no objection certificate Zang Palungki Kachina. Ka ajukung karam kachang rot marat kapokwi aina state na Jurachandpur kala Kangpokpi district we worship akali la no objection certificate mami managachi Manipur School Education Joint Secretary Anjali Jongtham na hanghai resai. Aya Jongtham na hiwi pao mikishok atishurda orshim maguda pangawi affiliation withdraw Sami Haira. Kachi Central Board of Secondary Education New Delhi na Kapiung Haira. La Kava Kangpokpi Shong affiliate Krikavai Worshim Tarawi Mina NTTV Li Gahang Taaka Atumna Dergar Gasa certificate Chi Zonal Education Officer Hingne Kim Kipjen We Aina Kakwina. State Chorgarna certificate Chi Mami to the worshipping China Sem Kakui Sasabaya Kachi Education Minister Office We Shong Aina Ninkamong Lekasana. State Education Department we katay mazangla zonal education officer na no objection certificate mikashok sa saaka chiwi atishur the accountability lera the education department we senior officer akana NTTV lihanga. Process the dran mazatla gasakala State Chorkar aina Central Board of School Education we ayin ni makashur worshipping na pingla mamayamara kachila education department na hang matin haira. Latluida ajui kamadaya bawing. Ukruli Ayonmazan Parad BM Chay Guard Yomi Hairam. Pakawai Mida Kalai Shijin Kwikawai MLA Ramna Kasathaira. Jury Bamli Commando personnel na civilian kaptat kahaiwi mashun pijar bo haira. Achui pao hinang jang haira pao nganada clay na tumsai korali ringapagala kamahaya zimiksho nga saseruna.